Chibevekule VOC Mizo Weekly Program atangin kan lo mateo laming chu Hillary Zawi kania tunka chunga chinsai la chebela thilthang charjwal tai lo thir hawang u amasa in chanchin lang charjwata Tuesday capital Hakha khupui lak tumna operation natan halka khochwak thalai zongjong te sipai training na a dal turin CDF Hakha chuan asom Tuesday chimlam Palawa Township Science Kwa a Arakan Army AA sipai panitan chinmi nupakhat anpong swal nuwa tha antum India sarkar lai puin India le Myanmar rin kalpo theina dan FMR system lipa ramri hung atumchu atoplang andodal chunzom zel donti ZORO zoro twan asoi thu tale tunka chunga chin stay da thilthlang charjwal te kanom pongdon ni tunchu chanchin kim changzokin Chin State Capital Hakha Kolak Operation Atan Halka Khochwak Thalai Zongjong ta sipai training na a del turin CDF Hakha chuan asom Ramle nam zalen na chu mi zongjong mo phurna ani awangin Hakha Kolak beipui an thlang tura Thalai Zongjong te del turin CDF Hakha chuan April ni somni pathum khan thuchwa an siam nu le pa ta po in kan fate ramle nam tan pen chwak tura fui turin CDF Hakha chuan angin bok Thalai te hian sipaya full time active force angin anlu theya full time sipai anga an thailo po in reserve force member angin anlu theyang reserve training ankal anga indona athen huna ko thei tura in pairang reserve force angin antel thei bokang Tundin huna Chin State da za asumria chuang chun mipui sipaitan anthunun vekto nia shat ani Military Council hi Chin State khopui Hakha ti dimle thantlang khopuya chau an omto a khopui dang zongjong chu Myanmar Military Council sipaite an omto lawani Chin State Chimlam Palawa Township Saising Kwa a Arakan Army AA sipai panitan Chin Minu pakhat anpong swal nuwa tha antum ti tua chung mi ten VOC anshil April ninga zingdar kwavel khan saising khwa atanga minute somvel kalna huna chome zong turakal chinmi meche pakhat chu AA officer le sipai pakhatin anpong swala tuya hnim hlum antum ti shet ani anpong swal nu hi fa pakhat nei to kumsom ni pangami ni in apasal ero chungkwa harsak na wangin Malaysia a nathok in a omme kani poi khoi tu AA sipai pani ta hi Saijing Khwa airport hlui bul camp duty ani a an pani hi AA thunai tu ten an man to thu shet ani Pelawa lelam rala Saijing Khwa hi in zawe ani in akhomi tamzo khichu chinmi ani am rakhai mi tlem an ombok Nikum sangni somni pali November ni somni pali po khan Palawa Township Sami Khao Ward number 3 achen fa pakhat nei chinmi nu pakhat chu AA sipai khem bula nasataka pongswal ron aloni to bokani CDF KKG Major Operation Kalay Gango Inkara Beipui Thlagna Military Council sipai ruang somnga chuang mu ani thu CDF KKG Chairman John Asoi February sangni somni panga atanga butan he operation hian Kalay Gango Inkara Military Council Camp Kabani Manto Autaya Chimle Chak Chanta Khwata chu an lafel thayani Thani chung CDF KKG Major Operation hian Military Council member le Pusoti member somnga chuang Anrang mu ani thu CDF KKG Chairman Salaiza Boy Thong chuan asoi Heiba ka hian ral thom thanem takle sipai som chuang an mantel bokani CDF KKG talin tangrol pol atangin sipai somni chuang in na an chan bea liam tor sipai som sari vel an thu Salaiza Boy Thong chuan asoi bok Kalay Gango bial hi chin ramtan geopolitics lama mun poimo tak ani
awangin he operation hi kalpui ani atia military sipai camp tale piuso chi thunun na khwat chu an bezel tur thu CDF KKG chairman chuan asoi Chin State Chimlam Palawa Township Arakan Army AA sipai pahni tan fa pakhat nei to khumi chin mei chia pong swale tha tumna thil thleng hi thudik ania an phu tok shem ani thainan malak ani tur thu Arakan Army thupuang tu pu khain thu kha chuan asoi Wan to angin April ninga khan Palawa Township sai sing khwa a fa pakhat nei to kumsom ni panga mi chu AA officer le sipai pakhatin an pong swala an thil ti swal thupnan tuya hlimhlum an tumani hemi chungchang thuwa AA thupong tu chuan an sipai te hian an pong swal ngei ani ti apom thu asoi tuna hian poi khoi tu AA sipai pahni te chu man ani to a Roral na dik a om thainan khau taka malak ani tur thu pu khai thu kha chuan asoi Puan to angin sai sing khwa a naw sen kum hni mi pomlai nu pakhat chu khwa atanga minute somvel kal rama chomhe jong tura akal chu expected pong swalin tuya himhlum an tumlai chu an pa nu in mufu in chan puina dilin a aw chau hnuwa an thale chawani Arakan Army AA te hian Chin State da Palawa Township chu January sang ni somni pali khan an thunun to a vo in thlangin in rel bolna an kalpui mek ani AA thunun na nuaya kum khat chung hian Palawa Township a tum khata mi pathum tual tha case baka Sami Township apong swal case te po alo thleng to a tun thlang hian heng case ta hi chin felala ni lawani India sarkar lai puin India le Myanmar ri in kalpo theina dan FMR system hlipa ramri hung atum chu atop thleng andodal chunzom zel donti Zoro Reunification Organization Zoro chuan asoi he thu hi April ni somni pani Zoro headquarters a ramri chungchang meeting soi hona anneya an soinon le ani Myanmar lama om kan thisan zompui unaute zalen taka anlu chwa theina dan FMR chu hlipa ramri hung tum hi kan dikna chanvo palzuna ani awangin atop thlangin andodal chunjom zel don ti Zoro chuan atarlang tin puita chu kan nam malam hun thlira ramle mi puita na thaber tur ngai twa non le a Zoro malakna thlop turin an ngen bok April ni sompanga khan India sarkar lai pui chuan Mizoram NGO Paul Thang Central Young Mizo Association CYMA Mizoram Zirlai Paul MZP Zoro Reunification Organization Zoro Mizo Meche Institute Paul MHIP le Mizo Students Union MSU try to tatsu New Delhi a hu in India le Myanmar ri hung siam tum na chu pom turin le Dodal na engma siam lo turin an ngen ti shet ani khatizong khatun tuma chin se le a chevela thewang sarzote kan pang pheta chu ni e jajin thang e nom tak tak nei kan im hole don nya kan lo me